Cicempala dicumba ibu kayang dipio jom kaya rimba mengenang nafsu sering hangatro tempat beliau sinolang donya mempajan tumarakan mempajan tumawarelon tanyota junjung seraduna bepudu hayu lam kampung bepudu caklangan gaung tanyota junjung tanyota lindung sedaratuna lubagunai tenggudi dan dicemu kaji belagu meribe macamnya turun hawa dengan nafsu terbutumpul jika suruban minta sekiranya benuka atau muda terwujud renturi kebinasa turun langsung jiwa balehai turun hati kalau nyawa kunci cempala dicoba ibu kain jipio jom kaya rimba mengenang nafsu sering hangatro tempat beliau sinolang donya mempajan tumarakan mempajan tumawarelon tanyota junjung tanyota lindung sedaratuna bepudu lalu lam gampung bepudu caklangan gaung tanyota junjung tanyota lindung sedaratuna lubagunai tenggudi dan dicemu kaji belagu meribe macam berturut hawa dengan nafsu terbutumpul jika surupan minta sekiranya benuka tunggu terwujud renturi kebinasa turun nafsu jika balehai turun hati kalau nyawa cicempala dicumba ibu kain jipio jom kaya rimba mengenang nafsu sering